we are here to talk about the most important things we will ever talk buri mwaka wose. Ibintu by'ingirakamaro bishaka kutugeza ahantu kure nk'abasore. Icambere nababwira ko nuko kugira ngo dukore influence cyangwa se tugire influence mu basore bacu cyangwa n'ahandi tugomba kuba influence n'ahandi hantu hose tuba turi. Nuvuga ngo kuba uri hano muri Amerika ugomba kugira impact ugira hano muri kino gihugu kugira ngo ubone gutekereza kugira impact hanze cyangwa se mu gihugu cyacu. Mu gihe wumva ko udashobora gukora icyo kintu nta gihe na kimwe uzumva ko wakwicara ugatekereza guhindura igihugu cyawe utarabasha kugira experience how to do it, how to become an influence in the world. Mwandike icyo kintu. Ni gute ushobora kugira impact cyangwa se kugira ingaruka nziza mu gihugu cyangwa se mu isi. Sasa ahantu kwavuye dufite experience itandukanye naho turi. Mu gihe wafashe igihe cyangwa se ukagira igihe uje ahantu kakura Fidele yari ari mu bindi bihugu, mu gihe wakandagiye mu kindi gihugu uhora ubona ibintu bitandukanye n'ibyo waruzi cyangwa se aho waruri. Siko bimeze. Mu gihe ngize bucye mfashe urugendo nkaja mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu cyacu cyose byangora ko haba ntaze ukuntu hateye. Bivuze ko ugomba gukurikiza amategeko yabo y'igihugu, ugomba kujana n'imikorere yabo. Nuvuga ngo ari umugabo umwe wigeze kuvuga aravuga ngo iyo ushitse mu gihugu ugasanga babyinisha akaguru kamwe nawe ugomba kubyinisha akaguru kamwe. Mu gihe babyinisha abiri uzasobaganya. Rero kugira ngo ugire influence ahantu uri icambere ugomba kumenya, everybody was created to influence the world, to influence others. Mu gihe wumva ko nta kintu maze ku isi cyangwa se nta kintu maze mu bandi bantu, ukumva ko ibyawe ni ibyawe, ukumva ko mwanyu ni mwanyu, ukumva ko akazi kawe n'akazi kawe, you will never get ahead. If you don't think about other people, you never get ahead. Mu gihe uri part cyangwa se uri umwe muri twe muri groupe gutya y'urubyiruko rukeneye guteza imbere igikogwa, warangiza ntuboneke, warangiza ntugaragare, to be part of the things that we do, ijambo nkunda gukoresha, it means you are manipulating a group. Urimo kumanipulating igikogwa. Mu gihe rero dufite igikogwa turimo gukora twese hamwe cy'urubyiruko, tugomba kumva ko hariho opportunities, right? Mu gihe wumva ko harimo opportunities ugaparticipa, ukaba part of it no matter what. I promise you, nubyumva kimwe nuko mbyumva, this year is gonna be surprising to everybody. Because if you feel like you're part of this and you participate, you do whatever they ask, you do whatever is good for people, murimo kubyumva, it's gonna influence not only us but the whole world, because those are the services that will continue to other people. So reka mbe nkubaganiza cyane ku bintu bijanye na histoire. Periode ya mbere muri aya periode atatu turimo, abazungu cyangwa abagiriki n'abaroma nico gihe batangiye gukoloniza ibihugu, nico gihe histoire yatangiye kwandikwa. Mbere ntago bandikaga, barakora gusa, ariko histoire nibwo yaje kwandikwa kuri aya periode atatu gutangira ku ya mbere kuzamuka. Rero kirage nubwo abazungu bataza babivugaho cyane ngo batubwire uburyo bakolonije birabura, ba focusinga kuri histoire zabo n'ibindi bintu bakoze birabya iron n'ibindi bya gold whatever. Ndababwiza ukuri ko icyo gihe nico badushizemo iyi philosophy cyangwa se ibi bitekerezo tugira. Ibitekerezo tugira ni ibihe navuga? Baragiye babwira basokuru, barababwira ngo umuntu wese ufite akazuru kagufi
akagira urunwa runini nk'ugwanje, akirabura, akagira umusatsi utari blonde hair wabo, ntagira izuru rirerire, ntabwo yaremewe kuyobora, yaremewe kuyoborwa kandi yaremewe guservinga abandi. Iyo filozofi bayishyira mu bantu bacu cyangwa se basogokuruza, babereka ko umwirabura adashobora kuvuga imbere y'abantu, atazi kuvuga, ntazi speech. Abantu bazagenda rero nkamwe ngo nintumbwe ngo ntaza avuga ngo agisoni, ngo muzamureka ngo agisoni, kandi bakabimwubahira. Ntago ari byiza, ubwo ntago ari ubuyobozi. Kandi nkuko nje nizera buri wese yaremewe kuyobora. Iyo ukoze igikorwa ukagikora successfully, ibyo bikugira umuyobozi, kubera ko icyo wakoze kikaba successful, njewe nzagikunda kimpindure cyangwa se nshigireho nkwigireho, ntage naje practicing cyangwa se mbikore nkuko nawe wabikoze. Bivuze ko ndagukurikiye, ndimo kukigiraho, bivuze ko uri umuyobozi, right? Ariko iyo baragiye baratubwira ngo ntago muri abayobozi, mugomba guservinga, mugakora ibyo tubabwiye. Umwana w'imyaka 7 w'umugiriki cyangwa w'umuroma yabaga azi kuvuga speech imbere y'abantu. Nyuma yaho twebwe baravuga ngo ushobora kugira imyaka 40-50 utazi gusoma, utazi kuvuga imbere y'abantu, kubera ko bamaze kumenya ubwenge. Nyuma habuze icyo bakoze, barabwiye mwebwe tuzabajana mu duhingire igihe cya slave. Barangije barabazana, barakomeza barahinga. Periode ya mbere ni y'ubuhinzi n'ubworozi. Abazungu badushira mu buhinzi, uziko babigenjeje. Nyuma yabo barasimbuka baja muri periode ya kabiri. Periode ya kabiri irimo iki? Irimo birabya technology, transportation n'ibindi. Wibuke ko iya mbere ari ubuhinzi n'ubworozi. Hafi umunyafrika wese yizera ko impano y'abanyafrika ari ubuhinzi n'ubworozi. Ura ntago ari umuco, ira ni curse. Nuvuga ngo icyo twita umuco twebwe ni ubukene ku bandi. Periode ya gatatu abazungu baragiye batekeza technology, ariyo modern age turi mu bunyine, information. Kumuranyumva? Niyo mpamvu mubona amatelefone ibi byose mbabwiza ukuri, ano matelefone yose dukoresha aya ngaya ya iPhone n'ibiki na biki, ibintu bikorwa muri ano matelefone yose, amabuye dukoresha ni wachava mu gihugu cya Kongo. Murantegera neza. None twebwe twamara kugera muri bino bintu tukikanga, we get scared. Wagura telefone 11 cyangwa se iPhone 11 cyangwa se 10 cyangwa se 8, ukumva urasaze, ukumva wogeza ahantu. Wabyuka mu gitondo ni kuri Instagram, ugaja kwirana kuri Facebook, WhatsApp. Ndababwiza ukuri ko nza nkora my precaution y'utuzi ku bantu bamwe na bamwe. Harimo batagira ama email. Imagine they don't have emails, nga creating an email for them. Urabaza uniki ufite ngo si WhatsApp se? You guys don't even realize WhatsApp, it's the least application ikoreshwa muri bino bihugu. You're very disorganized. Why? Nimba ari ikintu cya mbere kidutwara umwanya ni WhatsApp status, wajaho ukabona runaka yashizeho, wajaho ukabona kandi mu buryo bubangutse. Nuvuga ngo nshobora kwijaho bukira. Tituzi ko ibo batweretse ko you can't decide, you have to go with what we have. Ndore rero ikibazo cyabayeho kandi kibabaje abantu benshi tutazi, tudatahura. Uzuko babigenjeje, bamaze kudusiga mu buhinzi n'ubworozi, turabahingira, baraprofita, bakora biriya byose bakora, biriya bya transportation, batera imbere muri technology. Barangije basi ntibanadufasha ngo natwe tuzamuke. Barangije baje mu ya gatatu ya information, yo mubona izino technology, communication. Shobora kugira uti nkaja kuri computer ngakomunika n'umuntu uri mu minembwe. How do I know that? Ntago nshobora coming up with those ideas. Badusiga mu buhinzi n'ubworozi, turacaririya, right? Noneho titumenye n'umuco cyangwa tutari umuco kuri twebwe. Barangije badusiga muri age ya mbere, bageze mu ya gatatu. Ikibazo ni iki rero? Iyo tumaze kuza tukaza muri bino bihugu,
abazungu batwigisha gukorera abandi, bamara kutwigisha gukorera abandi, right, bakatwigisha kubona utuzi, bamara kutwigisha kubona utuzi barangiza bakanatwirukana. Uraja ku ishuri ukagenda ukiga bakakubwira ngo nuzakurikiza ikiganga uzaba umunasi, uzagira utya, warangiza kuja mu bunasi bakaguha akazi, barangiza kuguha akazi nyuma wakora amanyanga bakakwirukana. Murabyumva neza? Noneho ikibazo gihari, titumare ngo mudutekereze ko ifaranga ntago ari zo ngombwa kugira ngo ube umuntu ukomeye. Amerika ntabwo ari igihugu gikomeye kubera ifaranga. Bill Gates ntabwo yakomeye kubera yari afite amafaranga. Abatunzi bahari bose bari aba Facebook n'abaki ntabwo bakomeye kubera bari afite faranga. McDonald's, umuntu wakoze McDonald's ntabwo yatangiye ya restaurant kubera ko yari afite ifaranga. No, bakemuye ikibazo, they solved the problem. Uko babigenjeje, yarabonye avuga ngo nimfata ifaranga, ninkurikira ifaranga, nkavuga ngo ngiye gukora ifaranga, ntago succeeding. No, avuga ngiye gushakisha uburyo bwose, McDonald's, right, ngiye gushakisha uburyo bwose nkore restaurant nza ntekera abantu bagira ubushango bwo kubyuka bateka mu gitondo baje ku kazi, mbatekere baze banyure kwidirisha iminota 2 ajana ibiryo. Uragenda driving iminota 2 aguha ibiryo, ntakora mu mufuka ngo akwaka ifaranga. No, urafata ifaranga uzimuheze. Nuvuga ngo ntakurikiye ifaranga, no, akene gukemura ikibazo, ifaranga zizaza. So icyo nshaka kuvuga niki, bamwe muri twe hari abantu bagenda bagakorera amafaranga bakabika muri account. Urayabika umwaka umwe urangira, imyaka 2, imyaka 3, kubera ko gusa wakorera ifaranga. You will not prosper. You're not gonna gain anything. You know why? Kubera ko uzima udashaka gutera imbere, kubera ko target yawe n'amafaranga. Nimba ngiye kaja gukora ifaranga muri kamari nkavuga ngo target yanje no kubona amafaranga, bazanyirukana. You know why? Because ntago mfocusinga ku kazi, focusinga ku mafaranga. Mugena focusinze ku mafaranga takaza valeur. Ariko ni focusinga ku kazi, nzagerageza uburyo bwose nkora akazi neza. Nimara gukora akazi neza, amafaranga azabona kugira ute kwinjira. Bivuze ko muri mwe hari abantu bafite amafaranga, wafashe ayo mafaranga ukagenda ugashaka akabazo ushaka gukemura hano muri Amerika. Reka tuvuge nk'abadamu dufite hano nk'abaki bagenda muri za pizza bakaba successful muri pizza, bagakora amapizza. Abazungu bakabakunda, bakaba ba number 1, bakaba abantu ba mbere kumenya gukora pizza muri company. Amasahani arimo gukoresha n'amasafuriya arayafite mu rugo birasa. Nubwo atayafite muri Walmart agura amadolari 15, 17, 20. Yarangiza akabyirengagiza, akagera no ninde bakamwirukana cyangwa se akareka akazi. Yarangiza agafata amadolari 3,000 akagenda akagura kazase peya cyangwa ibikweto byiza akabika mu nzu. Aho bongo afate bya 3,000 by'amadolari, agenda agure amasafuriya, akodesha akarumu, agenda akora amapiza, abantu baze bamugurire. Ashobora kugenda nabi mu mwaka wa mbere wa kabiri, ariko after that you become successful. Ngiye kubasobanurira impamvu. You know why? Wagiye nko muri mwe ugateka amandazi, right? Warangiza ugaha sister wawe, brother wawe, ukamubwira ngo can you test amandazi yanjye. Yarangiza agatesta, right? Yarangiza nyuma akumva ko biryoshye, ukamubaza urumva gute? Cyangwa se umugabo wawe cyangwa se boyfriend wawe, ukamubaza bimeze gute, kurumva bimeze gute, amandazi natetse ameze gute? Yakubwira nenda akakubwira ngo bimeze neza. Warangiza ukicara rero muri famille yanjye, mugihe mwakoze ibintu natetse, mumbabarire mumfashe tangira ka business. Warangiza nyuma ukamugenda ugakora ibintu byinshi, amandazi menshi n'ibiki, ukagenda ugacontribute muri community yawe cyangwa se muri village ahantu uri. Warangiza gucontribute ugakenda ugakomanga ku bazungu, ukabaha ibyo watetse, ugakomanga ku banyamurenge n'abafrero n'abakina bose, ukabaha ibyo watetse. Warangiza ukababwira ngo iri ni izina ryanje, iyi ni company yanje, izabira aha ngaha, iyi ni address, nubikunda uzuza amasaha, imba nkingo ya masaha. Bizakugora umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu uzaba successful. Ikibazo rero tugira, turikanga tukumva ko bigoye, tukumva ko bizavuna. Nyamara ukuri niki? Ukuri nuko ibintu bigomba kugora. Mu gihe wabitwaye easy, you're not gonna step ahead. Uzahora uri back.
uzaba uri scared. Ko muranyumva neza? So ndangiza ngiye kubabwira ikintu kimwe gusa nenda muri mwe mutarigera mwicara ngo mutekereze kugira ngo mbanze mbibabaze. Ngiye kwandika nk'akantu kamwe kugira ngo musobanure neza, musobanukirwe neza. Katuvuge iyi ni inyanja, right? Iyi si inyanja irangaha y'amazi. Sinzi gucora murambabarira. Iyi si inyanja, right? Noneho hano hari nk'amafi, sinzi gucora ifi imbaruko nguko simbizi, right? Hano hari amafi menshi. Noneho murebe neza mwitegereze, this is very important. Noneho hejuru y'hano inyanja hariho igarase iri nk'amazi iha ireremba, right? Kugira ngo wumve umuco wacu ukuntu badushize mu kantu kacu twenyine. Hari nk'udufi twinshi. Aba ni Abanyafrika. Kigutangaje, ejo bundi natekereje ndavuga ngo one thing I can do nuko ngomba kubona histoire nk'urupfu. Impamvu niki? History ni ikintu gipfuye. Okay, ugifate nk'ikintu gipfuye. Noneho warangiza ugahora you feed yourself death. Ugahora wibuka ibintu byashutseho, ukabifata mutwe wawe, ukabifata ko rukuri muri wowe. Nico kimwe no kugenda ugashaka inyamaswa yapfuye ugakomeza uyijya ukayigira ibiryo. Ningo cyo kimwe ugiye ibitekerezo biri poison mu mutwe wawe, ukabirarana, ukabibyukana, ukabijya breakfast, ukabijya lunch. Kuranyumva? Nyuma yaho bikakupoisinga muri mind yawe, ukagira indi mindset itariyo. Mukabyita umuco, nyamara it's not really umuco. Ntagara umuco, it's curse. Nibyo abazungu badushizemo. Tugomba kwibohora, ukuntu tugomba kwibohora rero. Uruno rufi, right? Sinzi gucora rufi, murambabarira. Right? Uruno rufi, right? Guess what? Guess what? You're trying to decide things. This is me. This is everything on this earth. God has created us to manage this earth. Nyuma yaho twebwe batuzitira muri glass of water. Nyamara hariho inyanja irimo opportunities, irimo everything. You can be someone. You can inspire people. You can be part of something. You can influence people. You can be part of anything, man. You can grow trees. Guess what? Nyuma rero gusimbuka. Ukuntu bigenda rero. Guess what? Nateye igiti kiramera. That is who I am. Mugiye ukiri hano, you can never grow any tree. When you come here, you have opportunity to grow a tree. Reka tuvuge Pacifique nawe aransanze. Right? Uyu ni Pacifique yaje. Guess what happens? Two trees, right? Ibyo ni ibiti bibiri. Bibaye ibiti bibiri. Ngano nayibaze twese tugasohoka. Do you know what will happen? This world is going to change. We are going to become strong. This is us. But when we get out, this is us. This tree will never fit in here. But when you go out, it will fit anywhere. So, forget about history. Ufate histoire nk'urupfu, ikintu cyapfuye. Forget about it. Start a new life. But biriya bintu byo kumva ko turi abahinzi n'aborozi, it's a curse. You can become anybody.